Familia mopogore opogore gwenge machanguzi e kachung'ud bura ma Vihiga odong'e koyo bang' koth mapek gi yamo muko utegi. Moko kuom jodak noyudo lal olero ni midhiero makamano ne otimore dichiel kendo weyogi e koyo ka thoth mwandugi bende oula oketho. James Amadi ma en jadak makono olero ni notony tok ka yamo nowalo tat ode kendo yiende lwar e odno ero. Midhiero makamano bende ne omuomo nyaka sikund primar ma Kerongo e ute somo adek ma bende ne okethore. Alafu miti kaanza kutoka kaniangukia kwa kifua pamoja na nyumba yenyewe. Kutoka kwa bedroom ilikuwa ngumu sana kufika kwa hiyo room nyingine, sipokuwa niliumia pamoja kifua pamoja na shingo. Ilikuwa mvua ya upepo na hiyo upepo ikaweza kuleta uharibifu kwa nyumba. Hata iliinua nyumba yangu ikaangusha upande mmoja yote chini. Hata kulikuwa na mtoto ndani, nashukuru Mungu, huyo mtoto Mungu ndiye aliyemtoa ndani. Tumebaki bila nyumba. Kunyeshewa tunanyeshewa, tunalala nje. So mimi venye niko hivi niko na shida. Sasa kuomba kwangu naomba tu kama kunaweza kuwa mtu mwenye anaweza jitokezako tu na chenye yako nacho kidogo na venye mnaweza kutusaidia hii nyumba yetu tuinue turudi katika hali tulikuwa nayo, naweza furahi na naweza shukuru Mungu.